हेलो एवरीवन की खबर सकलोरे आशा करूँ सकलोरे ভাল जेहेतु पूजार बतर सेये बरबली दिना कलपुली रुवार एटा पर्व आछे बुली सकलोरे मुखे मुखे जनाजात सेये आज आमार बिहुको ककाके दिले एटी कलपुली रुबले आरु ताके भाबिलो भिडिओটো आपनालोकले एबार आगबঢ়ाऊ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে তে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব হগলনে তুমি কি কইলা পুলি ৰুলা নে তুমি কল পুলি ৰুলা নে চিপৰাং কোৱা